Lam sonor ngane blogo ang tini ngangke photo seng motha belai mungdi ki thanai seng rojong to phota seng rojong borok seng photo thanai seng tak thang donglayo dol malai seng tak thongai seng kai jaga ke krum gainai seng palos gai seng thangai seng ab ke thanai rok ngai motha ni gai yu rok seng aba ke mohong ke parani mat eno mati thak pajak eng serki ke komai dok yang ane je engkai school Kaitor subrai no khabai khokbai wan sukma bai hamjak sukdi obono bebak ni sai nangpuk ma ko kotor pu kethai elma porima bisinti jungro sono suma Sina sunilodi lama tongsa marpai bro belo marpai bro sina sunilodi lama tongsa boyar cùng phai bó kebe mung phai bó sinai suni logi lama tongsa Baik, silakan sampai ini youth secretary no tadi nam saja ang sak asuk tu waktu mana ya angkai zaman yang bukan waktu dengan bukan dan bukan jadi kita tahu tahu orang ini fellowship pun kalau ini kayak tu ni mau waktu tu ini mau susu tu ada mau kayak sasi ni binai sarkelo kayak youth secretary ini sama kayak tu saya yang di malam Hanawai boleh jangan Hanawai sini orang matani secretary youth secretary matani assistant secretary saya sarkal ni soal convener English persori itu apa maksud tu sarkal ni soal semua ya soal convener semua ya sini YC ini beberapa year executive member of Kopsar awak bagai oh baik kita nasi itu kena yang mana mereka belajar hamadia ngani terus kena kami jarang kita saja tak sebut mana sini atau kayak yang di mana bawa kerja YCPC itu ia mungkin sangat masih terang member bawa mata yang apa saklar apa terus ni dia apa kayak cooperation siklar apa kayak interest ri borai baksa je no pana kai tamane no plekina ang tong thago kai tar kote tong tok na le bojo kayo kai tar no thaniwo kaman hambai sinaba sidimo thani joto yu tai general dongo tai tigon dongo जों सिनि सिनि मोसं लेना सिनि खावा काय जरा सिनि खानि दुबार फियो काय जरा तो संखाय जों द बेबा जों फ्लाइमानो काय जरा बेसिकली जों बाहायकेन काय जरा जों खावा तो लेना
Thuri ui lo mang dong